Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR. Nisambulu binaka. Se kwe ongo na bakaleleka ni nonda itukutu kwe nambungi ndindai. Eru imbimbi beir na turanga mer na bese utaka na non rabagara uni bakasama ena kena bital no tagi na lenga eso tabi na loma ni buvale. E bagambauta na Lifeline Fiji ningo endo na tikina e buna bagalebu na lenga. Bagambimbi beir na iliulu ni buvale ni rasyang ni wasena non relenga kaso erando laki yado sara ena non laki kautali bagatakira na non rambula. Tukuna na Lifeline Fiji ni dingoma raute ni limanan rau nangiri kabunga beirongo era tangane era kerebe buke kena basala enanga unan rendre ongo. Tukuna na Lifeline Fiji ni dandono mena rezi baga matua na tikina ongo. Wangangati ko enanga unongo na tambani ni obisa na kisi ni kena mbuliti ko na wainganga ni beba matenitaki ena nonda vanua. Gona beikae bangandita na Chief of Operation ni tambani ni obisa ACP Abdul Khan. Tuno Khan ni sa rambai lebu tagi na non rato be bangangai ena buguni kena toru baga beso ni olo maruana na kena dhaburaki na maruana kena mbulitiko e sona wenganga me bakana methamphetamine solitel tungana tambani obisa na ibagaro veira era baga doratiko na tagada Kongo mera tangutuba ni mbera ni ratombo karena kau balawa. Na tangane kalau stratego e sona kena tuku ni daga tiko baga mata ni tu e reire ni ku ena mata bele wai rongo dini tiko e tolu tel na kisibou ka kila kasa mete tiko kina o Joseph Araboka ka se tiko ena tamani obisa e totongo na tolu na kisiongo ia ena nona reire kina mata bele wai ni kua e mbete tiko ena walu keda na dala ndui wili kina endo na dala ni baga takile ko mai mendua kadaka ena mata ni tu. Rua na dhala ni rauka e na ngauni sala mutu vana dhala ni soli tukutuku lasu, ke na na dhala ni nona lasu taka, e ntua ni bakalis-lesi baka mata ni tu. E kila kasi mitaki, ni a rawa tamai o Raboka, e rauta ni vitu na undol na dola, e na buku ni taka mutu e a baka dhora. Ia siang ni banduni ni kuna mata belewai, na nona keren bele mauti o Raboka, kana kadhibital na kisi, e ni kalima ni singa, ni bula mayungo. Kina gito, e lulubu na dhorbo ena nonda vanua, kanta ungito ena timi ni Penrith Panthers, William Kikau, salamuritinga na nona reida na bosa ni bebe kailonganga ataki, mai na nona bubale, ena kena barutaki na finala ni NRL ena singa tambungo. Ambito bata na media team ni Panthers, endua ni alo ka bakarita itu kina, orona na itumbu-tumbu ni Kikau, ena non robito kuni ena finala ena muni madha ongo. Siang ni nama ko Kikau na bito ko ni zezere baka ongo. Na finala ni NRL ena bagaduritiko na bi mama ni walu ena bungi ni singa tambungo karawa mona saraba ena FBC Sports. May dabikir na bagaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri e rauni na seman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM. Ni bagading vinaka. Bula, I'm Miri. I'm from Lotoka and I love Gold FM because they play all my classic hits. Gold FM, only the classic hits.